Kethega mutegere Wero TV na ngucokire nkatho cia mwanya muno nontu bwa kuona kanya kwatana batu kindeto cia Wero thaa mwanja cia tariki 11 mweri wa mwanja mwaka 2023 mbitogwini wa Kinyiro. Tukiambira ni ati kulingana na riboti irerekeretwe muno rwa irionania ati ntere cia gembe citongoretie na makarika ya nabani ni kwithira bagikirwe mapema kulingana na onto bomo bunge wa giciko bunge kia Gembe North Julius Taitũ na icumirite na kuria awateli bakithomo amwe na aciari kuwatania nibo kendo shwira ntaironto bono tira mwana mwari na kwithira gita na mbere na mathomo yawe. Nicholas Chabari na tuambiririe na riboti yo. Gembe North tutisa saweni Ugwati muno bwaburumirite nterino cia Gembe North mantu ni mege kithomo ni ana abari kuona kana bakigwata amemba bari cukuru onto burakinya mujumbe wa Gembe North Ton Julius Taitũ akuga na thuritwe ripoti irerekete na kuonaniria ati Gembe North kwena ugwati itabobu akiuria ciari bathinambe na kumenyera ana abao nonto okaumo okathina kaithagiro karenja ya cukuru. Report ingi ndona survey ingi eriti ya mantu ya early teenage pregnancies ugakolelia Meru, na particularly this end, tuari na around 24%. Uno ntuwa Kieba, ntuwa Wikumiria. Uwe kwenda kwira ari betu, ndakachi yetu, aciari betu, aciari muno ibari na nabo. Watira mwarimu wake nafasi. Nontu mantu ya tikarika inya cukuru. Mantu ya karika aria na barenja. Kama itayo cukuru. Nduri tira mwarimu mantu ya kurera hari kana kurera ndaka na mwarimu rai nabona isa sawa mantu ya kuthukira mici kuna mici na twina majukumu ma reverend ma pastors leaders ba community untubu butete taboya nonto kurigana wa kuona haiko mzuri Nkoroki yogu na gutara kinya ciari na ana bao kinya mono barabaithagirwo bakithoma cukuru bakinuka ibatige kwithunganira mantu mathuku mono kuthia tuniti utugu ontu baithirwo bakithoma bakibenya kithomo ikyo ikathina mbena kubaguna aki mantu tuniti madhaya tairite muciari agaguthari in control na kinya nara muciari no ati in control uri muritwa no batie kuumia kwina mantu ya kawaida na kwina mantu ya uitethia tuya kure arito baraba umite kinyira twita deprived environment ino ntotomba kwina muciari agatha na kunywa kanywa yake atikuya kinyo tukwa wori cukuru mawa ita high school utumbo churi mbio irita high school ukitho kinya high school tukawa kaweregirite aba uringi kana nyukwe ayo kweleza mantu ya future wewe na nya umwe ochinda muciari woku ambothina usanda tu kinya na uciari angwenda ku ari to betu untubura hangent iki certificate yeku ya yangi yo turo ya Kenya ku withdraw forecast ukolela china witite ku na bata tina umite ugakutha kinya umite nja itino weso nara tumite batu tumite nara tuita asolas lakini na kwenda wite ku na bata ku muchungu mwendo ne andikite antu amwe. The most important thing in this world is not so much where I am, but in which direction am I moving. Kuma Gembe North, Nicholas Chabari. Tugeta mbere ni ati akariba kumantere cia tutwa mutuma na nchoro iboroiba kutheta kiraba kwa batura mundu ni onto brabo tumite gukethea kwina wongeleku bwa wagage bwa kari onto brabo tumite bakethea bakire mwa wita mbere na biashara cio cietumi kuma ni onto bwiba kuromba mubunge omugambire ndikire kwithira kinge wira ni burabekire gaita kampeni ati akethire baruta kinyamarene ke ya brato tariro mwandiki wetu Andeto Kelvin Kimathi. Akariba bantu besenchoro iboro mutoma na tutu na nturengi mwanyirithi olongirite ntereji bori bauriti mabunge wa bori mugambire ndikiri kulikana wira ne bawe siasa ne buru bobo wathenera manya ya stima ontuku ankwenda kuromba bunene wetu stima no ntutatu kuromba yeka itugwirite ntuku nyinge na uwe ule aja we campaign aja ncholo iboro ugatire ugatunengera stima ankwenda okwira munene ugwe uakala yeka uromba kula na stima chietu eto twekere stima mheshimiwa nonto no twelele na twelana na ugwe ugatwekera stima munene okwa olikana twe factory tutwa nare ria twathithite kiatho gia kuru
kwatuka twambire kulira nyama mundune twambirie okura ikingi bia factory bia minanda kenda tu wakiria mwanki umba kuruma inyaka nyama na oni endo ke mwamethe kwa neye kwirira kuguru au tukwakiritie mwanki utuku nindaugua na ndio tunge nkauga munene okwa turikane au factory iu etutwa iu iri au twawakiritie mwanki munene kwiga nturiri twitu baba munene twi mundune nture mutuma yonthe tukaraga mundune turikana munene ituje nwitangu gibwega turetere transformer twikirwe stima na bukuri na buke nyamara kirebo kulukiraga kaita bakendo tethio bukonie stima nao twinokia bubui ana beto bate kumba kuthoma ana beto intandikira twina cio na imauta nayo jaraurire uria turithwa tukithoma tukugeria uria tumba kugura tunyomo uria tu stima tugurawa twacora bado munene tutikumba sima igu ikarie ko oringa campaign nacio ndenda na ndio ingie manto ya buru mweshimiwa tutige kuina stima na ndio tukuina miaka eyo kale 10 okay ya ndio gatwira ate akaire olega gutwikira stima na ndio jaoni mbetho mbije manto ya weronding na ndio te mwanki urio na una nkenda kunolerwa echio na imbije kunora na nkenda manto ya maingi mono uno nkena matutwa kanga itianchoro iboro bara banchoro iboro bali bamwe beta kurithia ng'ombe mwitune ibetire uwo ukeyo ketheri kuingirwo te muntu wiku ngachoka necho kaire ngeta kunolerwa tutwa kana ndetha tutu inya abonge to maiki monjaru ateku kena maruire kanga tumania no ntuinogere nya igwita biki ningatumania into bibikageta ata bikena ma kuthirirwa ruire na bunge tumikyo kure wire ne buku ingwa mpe muno ntere ikumaninya wagagia bokaria bore bakuwa buruburu mania wa stima ntere oiji ndimwe kinya nture na uno ntu nya wengwa munene nukumenya kinya thano kuthongi ndewure ndendi gurumboto mburu gutithongi twire umbuthuro nya kumbuthwa twanite nture na cia nyambori irito tikumenya no weta no ntu te weru itukwenda kawaru kau nya ketho gece kurite nya muntu athara wa muthingatithio kona chat ira ne umunene tuciumiria munene turikane ruire rwarera na stima icio thina yetu na ndi bwa cukuru itu gukatha buru munene na itwije tugetania nagwe mwanka rira gukombikika nkiripotera Weru TV kumabori mbita wa Kelvin Kimathi Kathoshe mwanya muno kiwe Kelvin Kimathi tugite na mbere ni ati kumane na goro yotoro amuna wagi bwangwenyu thibambiririte kwithira baki chukumya kioremi nara Kimathi ilare ombete kwithira kiambiriria urimi bwango kunibwo kenda kethira giciokirio turone bwawe akiarena uretia yuthi bangi utiri bakwambiriria urimi nonto bwino gunibwo nene yabura tutariru mwandiki wetu wa Ndeto Muthuri Murioki Ilari Kimathi kanoro wikira ritorengi kimimbano ni mwamba imbete baraba sitandetie kurithia urithi bwa nguku ta uria gutariria nguku itenda mantu amaingi bora wisi ya bia kuria bora ibaterie kuria ko nire ya muno lakini meka lingana na nguku ira wikite no withire wikite nguku kindogo na kwina murimi ura wikite nguku nyingi kuria kutethira kwi the same na utheru kintu kingi ni utheru ikienda utheru na rui no mwanka wikundie rui na kwina ndawa ira si nini ya kwina vaccine na ndawa ingi ori kuendelea ikalingana ora wambiriria acio kuma na oni bambiriria acio si kuma one day on mwanka si akinya itera kuri tofauti kienyeji piwa na kienyeji improved isi akwandi siekite anto amwenka iso ira bya kurande oni ndisiekira ingokombomba kui control lakini isi ya kienyeji piwa ingoko kolokele sieta kuria na au siongoa utumba kumenya no siete na ikarebya kuria ikanini ikareta mirimo lakini ile no sia vaccine no ya no komba we control wengwa kulingana na mfano arigoriri bubu womba kuandika ndu babaingi barabe na weru kiraki kuendekana ni umenyeri bubwega urethi bwa nguko ni urethi bubwega muno so far ndina mwaka ndithite nguko na nure mibobwega muno mbomba kwera youth hii ni biashara mzuri sana wakiungana wanaweza fanya na
ukiona nimeifanya, that means ni hii urimi bwena mbesa. A youth bank ndo bere nyaba kambiria murandi yo no be ka baritana kurithia nguku, isipokuwa ande thirite nguku meika nini kindogo ntemenya ko baritanira no ntu nguku isi enda umenyeri bonene muno na burangu tukiambiria burangu kwirire manto ya otheru nguku isi enda otheru muno no ntu ukayania na ntu asore baku bakareta nini mirimo nguku ciakwa cionthe ndi tutenda ku nini ku anto ku kwitha twina nini acore muno ende ndi open ko anyone ora kwenda ko nini no ndi muritane, there's no problem. Na ndi atigeri bimebika yendia nguku iji ariga wendia bwa nguku iji mwenda nyingi ulimwe nikenda omba kuona baita thaa ndi na nini ndi na kwenda nguku ndi na hii na kwenda ingi ndi si brooding itieri o 3 weeks sieta na kinyethra si nini ete miati cionthe sieta kuicio ciethera si na kenjisi nini tutaraira si na kenjisi nene tukendia tuatiari ingi tukairera kalinga na mweri urokura kwibo benda nguku ina 1.5 kwibo bakayukia ina 2.5 so ikalingana na mweri urokura wenda nguku 2.5 ire wenda nguku 1.5 cionthe ire so nora tutiendagia nguku imwe no ntukia kulingana mathabu ya murimi ukaua ikwendia imwe withira ya asara twendagia in bunches nguku nyingi kuma 50 witia kinyoga ketha wina nini no tukwenderie we bora we ukiura nguku nyingi. Nkiripotera Uru TV Mbichamuthuri Muriuki. Amemba bekundi kia mawathe kuma kaunti-ini ya Tharaka ibakuria musiasa Mike Makarinora nomwe watongira boba liongira no bamataro brabombikia kwithira beto borotoro ni ori goro yoturo etite na mbere no bangentera bonene amabo bamurombete kwithire bawatanjira no bareta mwene bokenda bakethira bakigunika kuma kithirikari. Bamwe batongoria baikundi kia antu bari mawathe kuma ntere cia Tharaka barabakira muthenya we mthibonenete ukatha anene mutongeri wa antu bari mawathe ntere cia Mairuto bwana Mike Makarina urankuru kibugite nethiritwo akiringa njeki bantu anene antu bonthe barabari magwathe abilities tutamenyekanaga muno kinya bandi ya Tharaka na Meru tutayikene lakini ria Makarina yabumerie na watwikana kuthetera haki cia disabilities na muno ku mobilize antu barabaitha ana bandi disabilities mbere batura baithetwe nyomba nuntu muntu atakomba kuthia tarawe kionje no ti ntu gitethia kuonekana lakini riu wajire no arie na warie na sauti na twegwikana mwankendi tutambulikana kwa wendi tuteyite muno ni tukuona no kuruta gwire mbega muno na thungira obici cionthe tutetheke na gitochobagira kinya nyamwira nyomba ino igwa kobora ciekari no ntu tutiomba kwa sesi kinya nyamwira kinya ofisi imwe tutithungagira no ntu tuthia tukauria tugakaranja mwankarira muntu akaya aturia na takwenda koguo ni tubaterie kuthungira ndeni na kirintigira ciumba kuwa ini nteto nuntu bwampatho cia giciaca ntura umba kuwa kirwaga na Makarena na kurwa na antu babe na mawathe nuntu arenda gutucokia nyuma na ara twatwire tene turatwe baingire na tutakwigwika kwa wende ria tukugwo kirwa na tukugwa tukinyirika muno no tukwani wo sauti yetu na igwo tucobite iguru kwa wende muntu urakurwa nawe na kurwa nati na kinya tigo tugakikisha bau bakurwa nawe bathirikari kinya tio tukarwa nabo wagwa ne gitara kura no tunajitoringa kura tukaria mantu makuna tutikwenda kuigwo kigwetwa no tugono tuthetera na igwo gatutethia tiogo turi na muremabu wetu tukaonaga akeguya gororo boria tweguyaga turi aremabu nuntu twina thina imbinge muno iciomba gutethekani twina muremabu ta mwenzatu wi anto no etioragua anto muntu akirotha bwega gutira anto bamwendaga kogu paroria baraga kwaria nathi mbere tugo hakuna shida. Nkuruki barutite mbito kiri bwana Makarina gutigira kinya bona kubaukiria watabora agukiria Bamiru uri mutongori wa Mount Kenya karibu yonthe umagira guntu kundi ukathia tia ukaramiro aki ya kinya nabo Tharaka ukathi guntu kura kungi nikenda tukumenyana tuoneria njira tumenya bwato ageri kwethetera nontu rimwe turi thimo obisini mathirikari tutikuona nduma kwa wende itukuromba guye nikenda gatutethia kinya tigu Makarina ya twaraniria no tutinde no tukinaga tukire ya merigo como support naye nkiripotera Uru TV kuma ntere cia Tharaka Bitu wa Paul Ogwa Kabithe.
Iboya Paul wakabithini iboya mutegeri nontu bwa kwithira witite na mbere na kurumira ndeto cia weru thaa mwanja tonekanya kunogo kanini ndi tucokirete na ndeto nkulokio geta kuraya. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor, Njorinchake Street, Meru Town. Turingerethi mungu kurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere yakwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ya thimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Gakwata ogeni na nkatho cia mwanya muno nonto bwa kona kanya kwatana batu twicokirani ati ori mauria mauta yetite na mbere kwithira ya gita kia biashara babonda bonda ibaishumirete no tariria bura biashara cio ciangaratanite bakimankira bamwe bo kwithira bagiukuma ki biashara imbeni bo kenda bakethira bakiwatira mwate yoyo nto kwa muna bwiborete Rais Ruto kurikana wirane bura baikire gaitaka siasa ati akethira giokirie mu biashara wa kiwango kianthi ya bura totaririo Marion Karugi. Wendira ngarama ya muturire ithiritwe itia na kinya mauta ya beterori kwithirwa ya itia bunene a biashara babikibiki stage-ini ya Silvain tauni ya Maua ni basiumirite otarire asaraba kuona ni kiraba kuwa kantu kanini karaba kuthukuma karithirira mautene na nontubo ni bakumakira babaingi bo bomba witonye mantu ni atiagirite kurio ndawene cia mbogita kana wambene abantu tunyele ndo muno tirigare na obera wewe itonya tirigare kana kwanza baado totombe tore da mauta ya nudiri lagi dai tora wai kena kwanza ne kuinua asula ya asula kuinua baado ture kawa dai o se mto te korera wa nama to bo shuga korera wa ta kaiwa ba korera o te ko to anto bate korera idena anto mauta dai orera viria ka kenya kadura ta sabe dai singiana weta gadira magoro mera korera bia sio koreta ro de share gero agori be putande no aitia mau korete dimatana kwa dalina nando todo tora ba tu kiri o tu internasia tipo takata to ngata ba yete to weta na bokia ai ba nte ba ba ta semanele no to ba bara to tendo ni ta muono kuma mauta ya ikia na kinya bikibiki nasi weta ikethira ranjirene no to tona kinya bia kubwethiria service mbia sasa service sio moi kaura kana kinya utumba kinya kubwethia bikibiki kinya kathiria koro tumba kuga no to maisa ona itekie mauta yo itetie muno niara kinya ekurubara benda area stage ubakuwa intobio bate kuona ora bakwendia no ntoba kuriswa goro ukamatiro internet ya babikibiki Para no
nontubo ni baukaira thirikari ukulukira Rais William Ruto itobu na iwe kiriro kyo na ingia wirane awire baukiria mubiashara munini nontu mwankariu utoro ni bobairete mpanga antu bonde abakura to gura woruto tutaguthurire weto twiranga ko kwenda kubugende kuranga bia ngapi urendo to utobwetheria nde weto na mairinto oito ruto ito ndika na kuranga ongereria oito ndika na bangu maroto ni ani mau kaito ya na maito baba na modu na sukari to bana to bana mama mboko onge bana to bana ndima oita na mai takasi kwa bigibigi ile kwa nyumba Nikiripotera Wero TV kuuma Maua Gembe South mbita wa Marion Karugi wa Kenywa. Kathoshe mwanya muno kiwe Marion Karugi wa Kenywa kiwe mutegere na kibonde barabomba kwithia bekinyanelia ndeto cia Wero tha mwanja ntukero aringa kwendera kaita kiambe to wini wa Kinyero.